İlip bə. Hazırkı zaman Uyghur tilda cəmi 32 hərf bar bulub, ular tövəndikcə. A, Ə, B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, R, X, X, K, G, N, L, M, N, E, O, U, Ö, Ü, V, E, İ, Y. Uyghur tildiki so'zliq tovush harflari 8 bo'lib, ular tövəndikcə. A, Ə, E, İ, O, U, Ö, Ü. Uyghur tildiki üzlük tovush harflari 24 bo'lib, ular tövəndikcə. B, P, T, C, Ç, X, D, R, Z, J, S, Ş, R, X, K, K, G, N, L, M, N, E, V, Y.